Ibintu 10 bitangaje inuma zihuriyeho n'abantu mu mibereho yazo. Inuma ni inyoni zitangaje cyane aho usanga zifite byinshi zikora bifitanye isano n'ibyo abantu bakora mu buzima bwa buri munsi. Murakaza neza muri Akawe Update. Niba ukunda amakuru agezweho asesenguye kandi y'ukuri wahisemo neza, ntukibagirwe gukora subscribe, like, share kandi dusigire comment utubwire igitekerezo cyawe. Mijyi myinshi hirya no hino ku isi usanga harangwamo inuma kuko nazo zikunda kwibera no kororerwa mu mijyi. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ibintu 10 bitangaje inuma ihuriraho n'abantu. Amahoro n'umutuzo. Abantu benshi iyo babajijwe inuma ni inyoni zitangaje cyane aho usanga zifite byinshi zikora bifitanye isano n'ibyo abantu bakora mu buzima bwa buri munsi. Mu mijyi myinshi hirya no hino ku isi usanga harangwamo inuma kuko nazo zikunda kwibera no kororerwa mu mijyi. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ibintu 10 bitangaje inuma ihuriraho n'abantu. Inuma ni inyoni zitangaje cyane aho usanga zifite byinshi zikora bifitanye isano n'ibyo abantu bakora mu buzima bwa buri munsi. Mu mijyi myinshi hirya no hino ku isi usanga harangwamo inuma kuko nazo zikunda kwibera no kororerwa mu mijyi. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ibintu 10 bitangaje inuma ihuriraho n'abantu. Amahoro n'umutuzo. Abantu benshi iyo babajijwe ibintu bakunda bagaruka ku mahoro bakagaragaza ko bakunda kubaho nta kintu kibabangamiye. Inuma nazo zikunda amahoro cyane kuko iyo zibangamiye kenshi ukunda kuzikorakora n'ibindi. Zishobora gufata umwanzuro wo gutoroka mu gihe wari uzoroye. Isuku. Nkuko kubaho k'umuntu isuku iza ku isonga hakoreshejwe amazi, n'inuma ni uko. Kuko iyo uzoroye haba hakenewe amazi hafi kuko zikunda kwidumbaguza zikuraho imyanda. Ibi zikunda kubikora cyane mu gihe cy'izuba cyangwa ku numa zifite utwana. Iyo utazihaye amazi zijya kuyahiga ahandi uko haba kure kose ku buryo bibaye akamenyero zishobora kugenda ntizigaruke. Umufasha umwe. Nubwo abagabo bamwe na bamwe bafata umwanzuro wo gushaka abagore benshi, iyo ukurikiranye kamere y'umuntu usanga yararemewe kugira umugore umwe. Umugabo yaremewe gukunda umugore we, uyu nawe agakunda umugabo we, ku buryo ntawemera ko umufasha we amuca inyuma. Rimwe na rimwe bigatera amakimbirane, bikurura n'inzangano ndetse bikaba byagera no ku rwego rwo kwicana. Inuma iyo zorowe ahantu zirenga 100, buri imwe ibiza ingore yayo, indi nayo ikamenya ingabo yayo. Ni naho havuye imvugo babiri nk'uko inuma zibigenza. Iyi numa ikubaganye ishaka kubangurira itari iyayo habaho intambara idasanzwe. Bivuze ko iyo hari inuma 100 hagomba kubaho ingore 50 n'ingabo 50. Isigaye ishobora gutoroka mu gihe umworozi wayo atayishakiye. Iyo ayimenyereza nayo bikabana. Gusomana ku bantu benshi ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo ndetse kuri benshi banziriza igikorwa cyo gutera akabariro. Inuma nazo iyo zishatse kubangurirana akenshi zibanza gusomana, zarangiza ingore igaca bugufi maze ingabo nayo ikayibangurira. Ubugumba. Akenshi hajya hagaragara abantu bagiye babura urubyaro kubera impamvu zitandukanye, yaba umugabo cyangwa umugore. Bibaho no ku numa aho usanga zimaranye igihe kirekire zibana ariko ntizigire amahirwe yo kubona utwana. Kubaka. Ingore n'ingabo zirafashanya. Nkuko abantu bashakanye bafatanya muri byinshi biteza imbere umuryango, iyo inuma zigeze igihe cyo kubaka icyari aho zigomba gutera amagi, zirafatanya zigatoragura utwatsi dutandukanye zinjiza mu cyumba aho zubakiwe n'umworozi wazo. Kurera. Ubusanzwe bufatanye mu kurera ni inshingano y'umugabo n'umugore we. Nyuma yo gutera amagi 2 gusa, inuma zifatanya kurarira ya magi ndetse n'iyo zimaze guturaga zikomeza bwa bufatanye aho ingabo n'ingore zuza ibyo zariye zikagaburira imishwi kugeza aho imenyeye kuguruka no kwirwanaho. Gushakisha imibereho kure no kumenya aho zitaha. Nkuko abantu bazinduka bajya gushakisha icyabatunga, rimwe na rimwe bakajya mu mahanga ya kure barangiza bakagaruka mu macumbi yabo. Inuma nazo zerekeza ikanarangiye gutembera no gushakisha ibirenze ku byo ziba zahawe n'umworozi. Ibi bituma zishobora kugenda ahareshya n'ibirometero 10
zarangiza ntizibe zayoba aho zitaha. Kwitaba no kumvira. Iyo umworozi yamenyereje inuma kuzahamagara buri imwe mu izina ryayo ziramwitaba kandi zikanamwumvira ku buryo butangaje. Abenshi mu borozi b'inuma bakoresha kuvugiriza mu guhamagara inuma cyane cyane iyo atazireba hafi kandi ashaka kuzigaburira. Kugira inzika. Inuma zigira urukundo rudasanzwe hagati yazo, ariko iyo hagize ihemukirwa cyane cyane habayeho gucana inyuma kuzibana. Ingabo y'inuma yaciwe inyuma igira inzika akenshi iyo ibonye indi ngabo yayibanguriye. Ingore irimo gukomeza kuyegereza. Ihora hafi y'ingore yayo kugira ngo itazongera gucibwa inyuma. Umwihariko ku numa. Inuma zitera amagi 2 gusa kenshi muri ayo magi havamo ingabo n'ingore zikabana. Gusa abantu benshi bafata inuma nk'akabarore k'urukundo kuko akenshi bemeza ko zidakunda kugira amahugu ndetse zikaba zinafatwa nk'ikimenyetso cy'umwuka wera kuba wemera. Niba ukunda amakuru agezweho asesenguye kandi ukuri wahisemo neza, ntukibagirwe gukora subscribe, like, share kandi dusigire comment utubwire igitekerezo cyawe.